Yamuakaba, Medidi Fia, Amankwa Tamaklu. Badwam Health Tips. Now what you mean na Peptic Ulcer, any Casa Fahua, Yene Dr. Duboatin, Adom Komwe. Mr. Also, Yari, I am Fred Dr. Duboatin was 0244 867068. Yari Bia, on to me, Obecho baby, Obekwa, Ubina Pomodepa. A endpoint will be part a clinic, Wanda Roma, in a Timinian Penfui, no dinkomo. Now what you more boy and pa, Yenti, me camera, you must say, another. Also, nya ina ya ke kan dia grosa wo tie tere dog wo botu ni trimuna tisa na e kan asa be term na mo also but amazing dog ya mo akwaba yeah that's it yeah we signs and symptoms yo madase so na your first time a una ko tia ye din komo afa Peptic Ulcer ho en ya ka se ye said ikuru etimi to ho na mdua no saa ne kuru ni bi tutimi to oyem en nti ye kire the causes of it eka se obi wo ha na opose too much acid obi wo so a moawa bi e fe ne se Helicobacter pylori ene de ba obi wo so na annuane bi a wudie anase wo lifestyle bi se de wo kekere wo yam kom anase obi wo ho a ewu a kene yam kom saa ma wanya ulcer obi wo ho a obi so wo ha na ne lifestyle te se adraxia or abusing no ye wo anti-inflammatory medications ye wo bibi wo so kra na obi wo ho a na ensanom a won no ma ne boroso e na won so kra wo de akokonya saa de no e na ene ye pese ye hwe the science e de ne be kire se manya yamkuru ade first time a be mu ahun se wonya yamkuru e ye se aduane to yam a wo yam be ye wo ya aduane bia na to yam a aduane bia to yam a wo se especially the come de nko a aduane to yam a because yam na san kuro ho it was obu aduane to yam a bo se ne obu akwa obi kwa timi nim ti keke obi kwa timi nim koko nso e wodi nso obi kwa yes obi kwa timi katama nim nso because yam ne kuro nti ye wo ya sese normal ye funu se de ye ya yes wodi no but omo de na very severe nti won say obi be na obi also wadi di kura so ame no yam be ne ya nti kom de wa yam be ya wadi aduane to yam a yam be ya won me so so a yam be ya nti ade na ye kuro eno no ya de ho na obi wo ha apart from that no so won say wodi di a na aduane no entimi digest yi ejina obo a ejina obo etimi kofa bibia fense acid reflux yam no e wukuro ena nkon ba nti won say aduane ne firi minimum no aduane no e firi e kwa ka wo fufuo kwa na wo mene a won te se ena minimum but we de aduane na wo minimum a otimi se aduane na hwiu minimum ma wo se etwi osa ne bi no aduane na wadie no bo se aduane wadie awie no na wo kesu na wo belche what you say ase ana hiccups what is kwatere call se minya bisa de no uta nya no to aso yes to aso wo occasionally wo betimi adidi aduane awudi ye no bia na acid e bia na spices ni too much kwa itimi ma wo yes ade but wo de ne de ye ka se ulcer no a se wo de ne de uta adidi bia wo hu se ade no a it is likely say bia wanya stomach ulcer no dan bo hu se obo say no itimi ye wo ya na obo e hihye wo so na bo hu se wo yam no obi wa itimi nya rumbling pains asa wo yam no samfono na wo yam no te noise kro ni nso yes kro no aduane no chese itimi digest wo timi se gas agina wo yam obi afu ekutu enframanko a o yi bi fa de to wo yi bi fa na num ehowa etu wo timi se enipa no de gas nkwa wo mia ne yafunu se no a wo timi se ne yam no chese eye no a obi wo so a obo se de eya na edadi ni bi ni se bo so obi wo kwa wo ja nan a na emu se utaja wona na waja na ye black yes obu ana muja unya in bleeding yes enti nyene nyina na ye moja eye pulse koko na de ba no eye bright koko moja na ye se de okuma koko eno na beba but wo de ndi obo se waja na no wo se amana ye black nti utaja wona na wo se ye black ya eno so eye ade a eno de ba enti e wo science and sinti obi wa ne yam no ase ne yam no ase de de rob pa na afa ne yam no ehihye no fullness wudi kakra bi ana wa men aduane to yam na yam yo ya we mu nyina ya science ya e be kire se Peptic Ulcer no wo ye de wo bi end point to me particularly say yade we ne hawa obetimi atu anamo abane aga ma yade bi eso hawo stroke yade e yade a
say be endpoint ye wo hu nim de pa na ye wo hu experience ye timi sasa ya de no enti yesesa ananse chechew honam hyehyew bibi ne nam honam dua ne ho twetwetwew wo kon achi wa chiri nkasa wo sisi wo joint no joint nyina wo to ase twetwew wo sisi ya wo jo so ten oba na be ma bomode so betima ba endpoint to me Peptic clinic na ya de bia ha obia ye gusu ye prostate scanning e free scanning ye free and ye awode eso scan so and so a free of charge e endpoint ade so bia na say branch bia freyan na ye nin komo consultation ye free number no ye 0244 86 7068 0244 86 70 68. And I say, Dr. Dubois, now, what's in can wateroma? Bibia, how are you apart from the account was me out your friend, funnel or personal doctor? Just our friend 1 a.m. Bia, so I need to say your fee. But friend any other time, Bia, no day, Bia, or Bejoso. Now, no, didn't come watch now, so Sabria, whatever Macaya, who near me, Peptic Ulcer, medidia fear, among qua Tamaklo.